Tere hommikust siit päikselisest Tallinnast. Ja kuigi ilm Eestis on imeline, siis on nii Eesti kui Euroopa ees meil uued tõsised väljakutsed. Tööealiste elanike arv väheneb, elanikkond vananeb ja sündimus on madal, aga samas me ju ootame, et need samad tööealised inimesed panustavad nii Eesti majandusse, Euroopa majandusse, kui ka hoolitsevad oma pere ja laste eest. A very good morning to you from sunny Tallinn. The weather here may be brilliant, but we've got some serious topics to discuss today. We have several major challenges in Europe. The number of working age people is shrinking. We have an aging population and a low birth rate. Yet we expect our working age population to do several things in parallel, contribute to the economy, care for their relatives and create their own family. Meie eesistumise motto on tasakaal ja ühtsus. Ühtsus tasakaalu kaudu. Ja see on ka meie märksõna neil 2 päeval siin meie kohtumisel. Tasakaalu otsimine pere- ja tööelu vahel ja tasakaalu otsimine naiste ja meeste hoolduskoormuse vahel. Ja kui meil on töövormid muutunud ja perede ootused ja perede toimimine muutunud, siis me peame leidma ka uusi ja paremaid lahendusi, et anda neid võimalusi, kuidas pere saaks oma tööeluga paremini toime, et ta saaks paremini leida seda tasakaalu ja ei peaks tegema raskeid valikuid ühe või teise vahel ja saaks need kõige paremal moel ühendada. The motto of the Estonian presidency is unity through balance. And balance is actually also the key word of today and tomorrow. We are talking about the balance between work and life and balance between care responsibilities. We have new work patterns today. Families have new expectations. And that is why we need to find new and better solutions so that people wouldn't have to choose either one or the other, but can do both. Ja homme me keskendume meeste ja naiste hoolduskoormuse jagamisele, sest kui me soovime oma kõrgelt haritud naiste ressurssi võimalikult ära kasutada, siis see tähendab seda, et meie mehed peavad võtma ka suuremaid kohustusi pereelus. Ja kui me tahame samal ajal, et oleks tasakaal olemas sellele, et me hooldame pereliikmeid, kasvatame lapsi ja samal ajal saame osaleda tööelus, siis ka selle hoolduskoormuse tasakaalu otsimine meeste ja naiste vahel peab olema meil väga hea. Nii et proovime leida üheskoos nutikaid lahendusi selleks ja olla homme lõunal juba palju targemad. Tomorrow's topic is care responsibilities between men and women, sharing them. If we do not wish to waste the valuable resource of our highly educated women, we must have our men take on more responsibilities. And that means that we need to think about care, we need to think about children, raising children, we need to think about work, fitting them all in. So we are trying to find smart solutions for all of that. And we hope that by the end of tomorrow, we will be much wiser. Loodan, et meie arutelud on sisukad ja soovin kõigile päikselist Tallinnat ja päikselist Eestit. Aitäh teile! I hope we are going to have very in-depth discussions and I wish everybody a very sunny Tallinn and a very sunny Estonia. Thank you. Thank you.